no nko wakra ne pane na me se fia onyame hyira so wa yes ade we so wa kai mo broni nti onyame be kai wo ne wo ma afemu am social media no so no a ya na mo busa se since when ene ma radio for akwanya se me ye court adwuma no since time wa Ghana for bi yes on bebu nipa kwasea yemfa no kuranya adwuma mo broni bi sei ye bebu ni kwasea no we are the voice of the voiceless ye kasama wo num ewie ye ene sika aba no ya makoda ni nwu eti maami a okrama ka obi ya wo se evidence mna ye nya bi ye de ne asafo awurade ye ja asem ni nyina ma Israel kunkuru ni ya okata mununkum na chi na be wi asem de bag be sensan mo na ho akowurawura fiem sam ko kanya nkropon kwa dwodwuma no ho asem onyame ote so hwe nyina Ghana fo mumiamfa no kuranya adwuma mumiamfa no kuranya adwuma enwa hiafo ene mo profo mo bo ni enya sie ye ha hiafo maami ti ne ba no wonko wu arin onyame hyiraw baby a obi enti ba no ofia bi diskana e ma no na ene ye awie ya mfa kra ne nko no nko wo ne pane no mama no up to Monday kra ta kire so kwa wa kra ne pane no e wo hospital no onfa me kire yen enye sa me brada me ko ne fie se producer ni mu fie ho po nti e be ko na ya kwa ko nti mam se wa je envelope yi na fa ma oba pai na wona ya se wo so le ko ebusia Sompa 3.1 yenu anso wa abrochiri wote ya yem hwehwe nti eni nyame suru woto ne de won hwe de asie no eni de maame ne ka no o Yesu din de owoni na odema ho se ne erade asem ese ti so mna fa akola ne ko hospital na de aka no de nyame na eti ba me yenu no London your friend sister Irene ka bibi kire no why adana so sister Rain baby I will be and ya wo hwehwe yankopon fa nka me da bia na se de wo kai me ba no ewrade nam so no nka wo nso Sompa 3.1 amen akolai wajane ma Ghana na wo ko school e wo London o ye midwife ti afia onyame hyira baby bia da wo me ma me kwata twa Mandela alaba ni asie ne he onyame hyira ho ne ntete pa wo de atete nkola he abewa abadaye ma obi nso ba ne saade ye Irene waba beye na aminu se nyame be hyira no ehyira no ti oba pe gina ho ewie ya fa kra ne ko wate na nyame beboa wate nyame hyira case number 2 eno so ye feedback say ye kai me pa mo chao MCR me papa ya wa transi mo kata nanimu mame why so mu bebre ye friend no nana kunadu wo ye komfo na mo kai say ye nua ba bi baaye say woni nana bia wo emfi ahini won hwe ne ba won ko ha dan ma no enne na nana nso aba ye nua ba no wo ba wa frɛ se wadu so ame ha ya to obetranse na nsem bi wo ho a ya toto na no na ya busebusa no nti mesrɛ mo MCR mon cover na nani mu mayen ye nua ba na ba oba pa ka ho betranse na na ye twen wo fa wo ba no etena konwam ka ho betranse tena dia afia ha eja gina ha no anu ode ne pa transe akola oh oba ha na mo fa ne ba ne mani sini so ne nkola na e wo ma frase kekam sinu omba akola ye ka ne ho asem no maami a ye ka ne ho asem no waba nti ye da Awurade ase oba pa ma na ho te sei ma nyame adomo udini podi sei pacho zinabu yo nana krandu be ma wo kana asem pacho no te e do ba de ase nana wada roma say enua di na sembe boy abufa akoda ho ya pemsu kodu akra ne hwem na wo se edan e na wo be han e di ama no na mpese mbisa me nua ben sem mienu bi na ye koanim zinabu ma me pacho se nkola san na wawo mo mpacho mienza o mane ya mienza esuno bi an ne papa sabi ti na den na nana nko na wo se o me ha dan kra mienu no papa nso metu asen ma enye se eye nhye se on na han dan ma ai se mre tenteme ne wo ye so wan hwa akola nti eno ho punishment 3.1 na
ewo kaye kasa otua meka se nyinse 2 months o kapra ma mia na masofa hwe me okay nti ano na wo ka de a me ne meti ase hia we papa no on ne so mi mu a bedum pempen so enti se nu ono so aye na adwen se akra no ono so ontimi hwe akra na bra ne papa ire ewo ho penni ne papa hwe no oi nti ontimi ti papa ne mehwe ni bi yo mama mre mu no sa wo a eba ne ye ho ade a sa wo ya oba na sede ma na o ye wo ho ade a ene ba ne ye be ma ne de a ti se si anana nye wo ho ade no sa na ba na nye ne de a aye ne de okotue ne ntwie na ba won tue aye so de akra ne kwa wo hu no eno ano no me bo a mpacho na waka kire no se nhye wo hu no na ese wonya mfa na ntwie ma ya o so metue sikai se ne ne wo tue gu da chi se wantimi ankotua na ntwie na so de akra ne kwa eno ano no ma enu de ewo ho enu ne ya amamre ba Ghana mara no mu eye na sede se wo ye de o hwe ne ba ye nim me kire me Ghana mara so okọ abushia nanim a enya de o metima aka se akra ne ye de ye mfa man akra so mo ntimi nje ne wo abushia ni eye nhya se o no so be de ebe je ne ba akui nana me pa cha wa sumu a o de ababa wa eken usom sen bia nso wo nkiremu bia Yidi din kan setana mede be mamu nana ma ne so kakra da ma yidi kan setana mede be mamu na ababa wa ide no kre se me ya me ne na ne fa ye funu no na me ne fa duru ba bi no na mi sister pesu tu mi free ba bi a me tie na me ti mi sister fie nti mi sister no ebo po se mi fifi na me se mi ni ba bi a me ye de me ko nti o ka kire ababa wa wi se mi pese mi dwane nti o meyi mi dem ne ma ni sa tam so mi tontoni mo ketia ti eja me se mi ba be di pa na eja ma ba na me ne nya bibi edidi mi ba ya afi dem ho na rabasa fafu asesa ne manyina ti se me na kwa bi na no ba o kan nti na na ntie mu no eti edi o de to so de me ko Fox na isa asem wadi kan de wakọ ba bi pen Fox FM nanti ahin no nanti ahin ya katachi wa tram asem so pen yo eni dwamla mu ne eyimu ma o moton sa frem se de ma frem o heye ama me koy ti mi koy na umbusa na me kire masimu se de me kire mu no se baba wa ni be ma na fa ye funa ese no atade be na won hye no fa ko dipa na won famla me hwe nti fa ne niam aye den ema no na woni pa ne se o de niam no ma ne se wa nhwe wa na afi no asema we kwan wase ye de fa so no ye de na ye den afa so me bo aba wa ba wono bono o se niam no fa mame no de mame amem de niam no ekoya no ano ti de ye ne se ekodru na busuafo anim so be sesa wo dem niam ende se na ano na no kan o se bi akiri no de brew niam no sanka ende minua ba ko na ne kokon ye ba sa won sakan ente eno de ye ntwam free wo ne yenkoya nim adawo na busuafo no te omote omo ba force wo be yi asem no ko se yenko kan ifi asem ne yekona anwie kan yensa mfanye den emra ho to mo ma ye da me ne busuafo nyina ko ofin so yekotena honum mo fra baba we fun so frɛ no ti ebo no nan no mai na busuafo no se ya betena ho no nan o ma frɛ no fun so o man de yenko na emumu no na mo twen ya ebo no nan azina ebu amana azina abu busuafo ho bi wo mo ho ne koye sanko omla na mo kasem no sister ya ama yo to aso e nti asem na busuafo no ka kire me se na emumu no omo de omo kan mate se ya o ma frɛ omo de hye na wa ama no menhwe hunu se memen konkotis kan konkohwe ababa wa no se wo kura wi a ehu ni kwan se me yi ska se me de yeden ehwe akoro se ensenkaye yeden e wo akora no ho enti sa se me ne o mama me mu se me ne kokoye ko ekohwe akora no se bedu baabi no ba no ma me so de ko baabi di a omuni hu asem bi ayeden e ka ti se duru me bi na sababa wa no kan ho se odimi ase fa baabi a me mo ma so nyeden enti nso duru ono me phone so me na me phone ayira na nebusuafo number wo me ho no na yira nti nansem ho na menua ba ko wuye ene ye ko se ye ko ye yi ene suma fa ende da no ni nyina wa kire mo fon so ye fa me no ti menua ba ko efiri nkawe ho oye obai na busan se di free be 5 years ni eja zinebu ofa yin se ye ko ye nsem bebe ba me ye se me ba mama mu asasem wo nyina na no kan no fon so e mo mate enne no de ye gina ho ne se enhihye ya baba wa ipese uye se ko ha dan makra no akra no wonhwe no
wo akra no wanya 6 years on che no hwe biada na wo kire mu se de na busuafo no mu si nkonwa senka ga yimra ne nkasem a wa ama emu asem o mo ka kire wunie enti bia se baabi aduru no ma ho odin ni de metimi aye ni ono no oti hoi na me hawadaje ne yenya akwan pese o de be kwa asem na waka ne fon so awie no wate ba se ni de asem nkasa de wo abusuafo ni nsem e wona abusuafo ni nsem me ba zinabu mabusuafo si nkonwa fra na wanko ma satama mo frame no ono me enam ni nua ba no so a me hunu no me fa ni nua ba no ene dansi ni o kan ho obepe me no papa na di ni ho dansi e kire me se menya ho moko ya na wanko ye be friend say o ma ye nko o so onko mo be frɛ hwan bla no bra ben ya kwadu o se no mo no ni na busuafo si nkonwa ye twen be ofo wa ma no mutu apo na wo ko se ye be kwa mabusuafo ho no me be friend no ni nua ba ne ka ho o se wonko na ni nua ba ne nye ne busuani e ma ye koye yakotwe o so ye nkoye obeba wa ama kopim se yetena hwa de ba fie nti sa ni week ni week no omo frɛ na wo so wanko me so me nifu sa time na me nifu omo frɛ si ni nua ba no so se ni nua ba no so eti na woni so omo hia ye frɛ eti me so me o man tia se bia ta nwumle na me koje fon se me frɛ me bla se na ade na ya frɛ wa amba na so me nifu na omo frɛ si ni nua ba no so ana wase me koye ho na me so fa atahye na me ko na me se wa enti ampa se ya frawo abira ya wa me famu enti na kyesa de wo nua be ma ne ye nina munim ho na ho na ne nua ba ne ka se ono no okwa asolo ntimi nja na asole nyede emme ka nkyele me na me se ina sa de se wo ye nipa bonini ma sam wo nua ba me na nyina amanya me nka hwe ho na me dan me ho kofi papa ne wo ho ne de obedi adanse me fie wura abrantia wo ti wo me wo ye fie wura ne hyeda ka kye ne se na re na ase na obehu na ase wajiga wo pese okontokoi ma ga wo ba na unkasa se ba ase na obehu papai ase wani abra pese okontokoi ne se ma ne hwe me dia enda busuafo no so ye behu wo mo but na se ya wo me famu no na busuafo no so ni mu bia na ya kwado ma ye hu busuakro na ka se ma ne hwe me kopim se akura ne be ya mamre no o ma me hu busuani kro because ya wo na ma famu no na me hu sa busuani no emu oya nane se wo de amfa ne se busuafo kra ne se a wo ye wo ba enti abusuafo na sama o mo kan ti ugina so se wo hwe wo ba no onye ne sa ono kra na asema wo ka no kra no sa ekobe 5 years nkra ni se nya edan enhu mi ana me de number e ma obi se won fa nkɔhwehwɛ ne kira kwan emma me na kra no na mi musa no nipa ne musa ne se akra no eye me ba anase nya me ba ti mi nua no kɔɔ no ono ni kodi nkomo na ma wamfa namba na yeden ama no to ba ye no fe no senana me kɔɔ ne de zina busi akra ne ye oba no ntimi fa umugya yeden nkomo obi ti akra ne ye oba nam so yu ene ye fa me namba yeden fama no na me ne nkasa na me ne kasa wo fon so busan se mo hu te se no so mo hu ya ende so wagye atum so oba waso ye wa ba bi a wo kra ma ba bi a wo no so no me ana me ka kire no se ye ntwa ne tintiti se no ni nyina akogina akra ne hwem wo gina sa asem na wo se abusuafo na kan so senti wo hwa akra na na oh me pa cho ndi enti sa wo be hwa wo ba no se no wa ho de yesen adawroma se ndi da ho no se madawroma se ni me nyina ye se na me wo ho no me won titiem na me wo ba bi kura mo frem no wo se me die ani die ye de ma mo hu ni kwa se me tena so na me sere kwan ho se wo busa wo ba bi a yetete wa kon yetete ma kon wo busa kon obi konfo bi ase wo adum kura na eni kwa se wo pie ko na ba wie da ben ese no me fan se me di bosome miensa ti wie a zinabu se no o se aka bosom obedi bosome miensa hwemanim zina on se e frɛ no waba e kyerɛ sɛ onyrai e wo yensem hwemre tintin CCS what train miriti awa bosome miensa no zinabu e wanso enwa yenya abotrema no na wonwie na womra na fei ekwan ya da yanim no yehwe kwan ya betwe akora no na sa dan han ne di said de wo kan say bi ana 4 years or 6 years I want in kanti and a woje no eno de obehwe ho kakra yi e di amame e den asakora no da dem diu enti obi nso atua bi sabi o maaye no be ma bi nso ne tua ya wo de ne ba ne ye den
ɛda adan nim so atemase to ɔno so boa wo kakra enye bone ba ni nyina akogina se wonne ne ho owo baabi na no yen no ye wabotre ema nipa nyina nti yem ka wo betemase a ye ma ne nwie na wo mra na fe kwan ye da ye nim yenka wo beti asesa ana ma di na me fa hwa akula se me fi wura no kura tu mi dendende ma enu de tu na wuti ya tu ni de enkwala no me yensa me enu no so omo so papa nso omo fa bi mre ono so fa bi mra na me fa so ai ene ye kan sa na nye so ono nkwa nso na ebe han nana o se ye tu no ontumi fa kra nso nkoda bonti ti enye ni nyina kra se wonso pe bi ma no se be se etete wakoma wo abusua e den an suman no kra no o mpese wo ba ebe ye basa so ati aze eti wo kan say wada woro ma me po achew mesrew ani die ni kasem enu nti ana me den kra man se no ba bia makwa akodi no e me wo fa kra na se no akom kam wan ye ni obi an kan kire me se ye de wo fa na ye de wo fa me wo fa ne kan akoma ana opɛ sika no kɔ de kɔtua no kɔ sika ko ntua winyi eti ɔka saa asɛm kyerɛ me no ha me ti asɛm a me din kra mu so ɔnkɔ ka nkyɛn sɛ mesrɛ no sɛ akora no de nke nu tam sɛ me kasa akora no me besu no sɛ me gye no na no podua ga na mla ma akwa ne no de ne ma so ɔhɛ ne sɛ ɔhaw ɛbɛba na daworo ma ɔnde ɔnhwɛ nyame anim bla no de na na mfa nkɔ akora ne ma me ti ase de ga na mla bia no a ye de ne ma nyɛ sɛ wo wa wale mpo na ade kɔma yere wo de ne kɔma wo ma me de ne ma me no no to na adwuma ne sɛ nti ka mesrɛ ne sɛ nka ɔma ka me mfa no mmerɛ ma brewa ne mpe school wɔ hɔ ma no sɛ me ba enu de anya adwuma nana ye ka kire wo se Ghana mra akora ne maame ti ase ne maame ngui wo se mfa ne mra na nya se wo kura wo yere ye na fa koma wo maame abrewa ye nka ne sa nana ye sere me sere wanya ado ye de ani die wo wia sim nyina ma wo so fa ni die man me akonwa metimu no na ye nsi gira ye na sabi se ye dan ye wo so obefa wo niam o watimi akola na do CCS na kabibia ebe ababa wa na koma beto ne yem wo ye se hadan na me gira ne so no se mema mienu enso ma wo mu dia nya nko ane se utua o se fa bibira to why reasonable mesra wo se no de wo kan de e wo se kamitimi bi man ka se bia me nso ma ho odin ye sen nanso mekwa akɔka nso na ama enmanum ya be ni nka ni nyina se nka mawie matra se me ye adwuma eti yama unye tere manse no na wotena se a na wobetimi ayi wa se na me wo ho no se me ka se Zinabu hwamanim sabe nipa no no te wo no untume mo no untume nyahwe no tina me tu fo se what can CCS tere manse na wa enwa nyame na meti akonwa yi mu ba bi kura obeya na kom no a obeya kom no se wo Ghana ha kai nyina be kono atete akom ni bi entity ase me ba wate na wo de tere manse wa so enwa na wonko free na kom ni mum entity ni mum mra because ampa omo wa kom tete mu pa omo mpie wode ani de enye kuma ha no wo sunya akira na wa sori ano pafa ka ne na busuafo pani fo mienu aba wode obu ama me eti esa me nso me ma no benefit of the doubt what Zinabu ma de wa kamate na bisa no se dan ne high crime ba mu kla na ne ba no ondidi efeso hu akla ni nansa me sheda fra brante se eni minister ma akla ni ko school de bia akla ko school 15 tribla enti wo de se ne me kakra na me fa ma akla ni ko school wo se me ejisika wo hene bi ho me wia me de ba ma be pem ne na no ye ne se me pa me obeti akla se me ntia se me fa ko ba bia me fa nko no obeba ba yi na no onete wo no nana ti asem na ye no ka no ye do respect him but ensem ni bi wa sister na ka na wom na saduane kura kola bedi kura de wo se ye tete akomti wunya de a obi ene wo beti ase oba ho hwe ne school tie wa se ono obi ase mama ye di but baby a wo drag issue ne kono wa hwa me so me me hufi asem na ye ka no je wo mu no nye se de me pe ene se medidi agya me ba me kram de na oba na ba ko na wo hwe no oba na so wo ko school wo hwe no wo hwe no wono de wo me ho wono de wo ho wadi mfie sen 8 years onu wanyini we ne wadu sa ye gina wo pese oba ho no se me no me nka se me de me ho a woni ho no no wo hye no me de me ho a me ho de me ho se me de me ho na ye adwuma ase no wakasem no wakukwa mama ya to ebato ebedu apese oyire a ya so ebe yire eno wadaworo ma me nye obi a me din o na da bi na de oni ma me kan sese no akora ni tuoni e de obedi kran so nyam o da bi what's it be akora no ka 15 cities sese me pa che o wadaworo ma eni diem se ayese uko school na ma me hwe
so na ebi a sebe mpreduasa ebi akwa for ba ne nanyem so se ekoba saa ayi na wo no mimi anidaso bi ani ho eka wawofo no mo hwe wo no ho tie se ne saa man se maka dia a me so mo fafo no ho no wadawro ma me se osi ono na de me ekoye se me dantity mu nti binenu omo so be kasa ne adi nkomo no mahwe omo so ahoodi omo so wa omo de beboa Sompa 3.1. Zinabu sorry tena difo me pa cho nko abra na me musa wasem tew na yensem no doso ahwa yintimi mi asama na na kan usom sei judge mi so monye yi wadawroba e se wakasa yeso so kasa yi ni asem biaka nanso nana enka hu se woni huhu mu nana wo hu na moni ana woni ni paso na tie o abusua etia fa se nana wo yi yale atwa ahwe a me pa cha wana de me hospital enyi sika ne yebetwa ka ya fa se nana wo me pa cha wo ya fiefo no abusua no mkope adaka ma no mani nkasa kasa wo ka no ene dia wo dia ma no nyina no me mpe so be kasa sa tie wo ba efie poli nice enum wo wonu mo samse wo hwe wo mu ba wo hwe obi de 2 wo to atade hye 3 wo didi wo sadem edwale eto samna de to su bio maami yi se ohini we tinase na se wo kase ebia yetete makom eno ntimi nye scam obaya obu obai kwase ha aya insult kase ba wo didira tem kura obu ko hwini ba me mpese ko bebia na ne kwa kasa sase ebia mi ko ya mi ko tabia 500 munyema ntodwani ni kura se edem ntimi ha ma no di obedi so ase na wana na wan kasa so passe asema wo kai wo di pede mo konana mami kasem entwa ye mema ade bi o ha wo ye mema ni me bi won ma jase me da ko me da ko mu me ntimi nyeske nye that me usuzu didi uto atare hye enye huhum so ne wo ye wo na moni ma me pa cha madawro ma mesrem me sada me sayem eni dim sena akom kam sena me kasa me nya adwuma ana se senkane first na me ye adwuma na kababa wa we keska na wakan kura nka me masa me nya din e wo fom kura ande manu so madawro ma akom kam ya me wo honum sesiye no madawro ma obi nkom ma abonte sofo na obaba ko nya bonte sofo ya na obaba ko no hye onno me ma me ho etimi so ya no ase me tifie ho eto de wo na ma me age na wo hwe ne ma na wo ase me tifie na pasem bi ka kire ya wo ye manye judge oda ya wo ye ne na e ma ya drag issue na nkoduru ba bia ubenu na wo ti judge nim sa ka tese me ji akora na ko ma me ma twi we wo so kan sa me ji akora no akora sisi na ma miska no do to na ma kwa no akora 4 years na so de ne koma wo yere wo de ne koma madawro mu odi ko tu school mo yesi no betua makasa mepe me di echew pesi wo bi so anya juma otwi be na ka ma me no wati ase wo nwui wo nya wo nwale na ade ne koma wo yere dia fine wo ma me abre wo no wo ne ba owo akora no akora no ma me ni ho wo da ko mu so wo ba oto ochi twe ho wo da ko mu wo ba odochi wo ni wo ba oto wo twe ho me nwale na wo ba wo twe ho wo ni mpra oto wa chi twe ho ani de suma no ntimi fa penkopo gise omo na eti sese woni obi awachi obi ani eti na na ye twen o mesre o me bre no ye ni bre kura ka de ka bibi na ya so ma me ni akra na ko ma mesre o sese na me ka sese ame wo hono wadawro ma nsada me sayem pomo chew se mi dwatoa sofu eso se na dawro ma sese no ba me ba yi di me ofa no kwa na sendis ka me ba adwuma no a me wo mu no enye bete na obi asoma asa kokom se ope afa wo kom na sikani wa me so ya so amemidi asofu achi sofu kura mdi na chi oni hu amena na me ya asore eje suma no so yo fi ade na ato abehye so eno de se sa ade tie de oba be fa no ani wo ye ndi ko ba be fa na emu makora the basis of oil ya kora ne nko asem ni na na ka bibi na baby a story ne drag ko no nya me kura pa cho se no ka de ese won se bia ebia wonye bese bia sei emfanko na onfan pe bi ma akora aha nti se no na me pia me kwa me ni mo fa no sa na bi eti na wo kasa na wo bia de won de ase na wo de ma no sei ba cho sei ana no de agire efkukuam me pa cho wada matefo so ti wo ma lo matena se obi a ye bi ade bi ho a akokọ nto badwo ti me siro zinabu bra
now so ti wanim aboye mfita yeah but enya dwa bibia no ansida enra na ehu che ne so ye dedai obezi na abu wo maame odi dwa to aba wo so obema kakra na mo de akotaduane amakra na twen na wo mpie 3 months de enwa na ye nhwe de efiri ho kono be ye why se de na na kan bia na onye nipa bone na ho kire ba wo so a na ko ye nsempi wo be dia what ase mama te kanedi wakamate yo na akura ni didi mu de mama se mintimi bi ona what so o ma obi akọ na wo de akodidi na mane mre na wo mfiri akom ni mu woni sa ne ba owie a obeye na sede wadawroma waso mama me wakamate yo mam say what 2 minutes o ma sini enra me dasi bebre enra no say me kan sem bi wo efia ha me kan say eya emma ya ye nhwe kwan a ye fa so ne ye mema no entem etete Zenabu ase ohini ni ka bibi wa ha se ase wo ukuni ase wabufu no eye kese sense ne ye nim wo no mesre se brafom makoma mrafom ma wakoma mrafom kra na eye den ya 4 years abesena twemko asi na emom sese na yen ya bem no on se bia wo station bibia betuma basen wan tumi anya no sede aha no wasi afa no no sese wo no wabaye na se wabafom kra enti won so brafom because wo ye den wo ma 100 million ne kra na ne ye montem na anwo a 100 million wo bedi amanasa etire yi wo besa be pefoforo wo be ba no no so so afi na ne na akoma na kosoro sen wo de no eti time bia madam fu bi na kan na adwubi was a relationship ye nguno ye hange sane ebe ya woni na mu na sa akohia no ne hodwoa na wasan e de obag si o se na na ka se wo so ba bia ni na chi o eti ewiemu betimi asesa eti be sa be wa brafom yo ma Mary bia ni na chi o yin ni mi da se o kunu so ni obi na awo ketua ya na so na awo anu chese ni kunu bebre so mo so nwale o kuna na ompana yo ne fa bi tu tirimwe ne yesra ne se de moadi no o muni nko na ye mmode aka no ho ban na etiwe kura o ye mmobo kakra na mesra zinabu se de na eni se o kan se de odie kura wunya eno kura de ni wa ma aya tententen kura dodo ke wo se o kan short so me kono de mi nsa beka bia no be de beba aba bedu de hia ne se ma solve problem no wa hu se ye oba se wa hu se ye oba me boa enti nyame ya adom a okwa ni a wo benya bia wudie no na wa wai kakra na de ayede wo de aba na akwala no so enya bibia di na aboa ama won so wani monyama ayede atena ho wai na me wa komu ne me ontete mu de yemfa enka yisa ebusia yadama se Sompa Nkomo ye the resource ene hia yen nana ye ja kwan oni Zenabu mu bibia mbeka de adas na eja mkwan da roma Sompa 3.1 me woni se medama se pa na me nhram mo anu so kakre mo anu so nyenkoso yo bibi obi susu ye boni bia no na awurade amana bo no anu yo medama se ye da se yo osofo mesra oni wo monko na ahwe na bibia anye kama na fa emwa ebre why Zenabu nyame nka ho wate bibia ni aya afre why nana onso bibia ni ebe fre nyame nka ho abusuafo sene etenen yanko computer so ejedi mra mutie sofumame premai mutie ohinini adazwa 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
wɔn gye international awards ahodoɔ wɔn gye local awards ahodoɔ na ano nso na wɔn bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gye sɛ 21st clinic nko a wɔn de bibiduro ɛna ɛbɛsa ɔyare no masa de machine aka ho ɛyɛ ayaresabea yareɛ bia wotumi de kɔ ne mama adeɛ baako a wɔn agye din wɔn paa no ɛyɛ sciatica ɛna stroke nso wo de kɔ a diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha baabi a wo mo ho frɛ 0540311311 0540311311 na say 21st clinic wo mo yɛ sciatica expert abusuafo ye gusuada ye didwa ye ton niema Honey Men's Makeups and Beauty Salon oba ha na wadwena se wo Ben Stewart's Pharmacy ono ye mi makeups fe mame bia na wo topon wo gya wade wo probi asiesie wani mama wo a frehana 0267 188811 Veronica Fashions was sokorema mpon oba vero ene nenso wayi me simple but nice sexy but covered odi ahyeme a osra abofo ataban tuatua mabeti me ho aye fe papa agere de wo taa me na wonka na me so nya de okra wo kana woni pakro mi tie Bitisimwa baby ya Veronica Fashions asokora mampon be pamatade fe de amount ne hu twate sate Frevero 0244 292 372 na ne ntwetwe nkomo 5G energy drink eyanom de ya emro boa ni padua ne hyehyew ma ho ye kama ya the green tea grapes guarana ana ginseng nti emema tadua no eye dendenden se dua mema taduane mu ye de se wasuru pira na no ne mape obabi aka che osese bi son opebe ma be ma imu ahodwa a wo boa hye kai opedi mu oden osole ane bossa shorts na nya hwen fe na be ma bossa shorts flat me de flat ya ye kan say ginseng nti eboa baji bi nonom na mo a wo ne gina na so badwuma na ayere ma opiafo mizo eno so eyanom ne yesa imu odua wo orange mango apple melons pineapples na emro saa packaging ni nice kono ujibi pa na udigu fridge mi ntonsuo ni tigu ho a jai we ya me kwakwa me maame ye 19 August mikum ene mo ba ba kire we ni nyina bedi mu akoten na mahu sampa am say wa na sa rande uni adaje o a jeze ni nyina mo de ba ba kire na ahye ni munyam me pa cho brahai na baji bi supermarket ba bibia da eton ye me sabeka bi 0246 270 221 na sofa eje wodie na upebi atu a Mama Esther supermarket Ebuakwa Eben Baptist University Abawa supermarket magazine post office Blay Enterprise almost region mo de denden twifu pra so sister kue free any one ma aka nyinada enso ekrabia woton agi mu faso twitwiri die ne anom so enye mo ahoden 21st clinic na ye sciatica expert to asinti na etwetwon sa man jo ho enye ukutu enye ye utimi mu enye ye dogi ukumbo bi abeka akamu enye wa hunu amane emrante ne to de dog ni de mayam ekunum wo mo pe no mani ai secret obo ton sa ene owu okra ba wo benya kokudu akohia ne kwa ememe dogi mi hu bi da na wo so to asinti twem wo be de na wakobo dogi me pa cha okọ 21st ni antwetwe ma na nyesa abai wa bi e de dogi beji ku am woni ma ye ubebe me pa cha ye ben Alpha Radio enwa overseas kumase tachima ye wo GN Bank dadanum ya to apeten wo mamunu enyina ye hwe enipa ma wo ho atom 0540331331 J-Frank Company Limited and free jacuzzi bar water closet shower booth cabinet basin bathroom mirrors papa ubedwade ama ho afia ejina baabi a wugina dwade no dwaye bi wo ho akogina ho ane nsonson pie firi ban ho mepa chaw ejane aya ide asi wo awokọ ne so no hwe pa se de ne se apro ya wote so hu no wo mesira ko ha obi dan kra ne jana ne nya tutu na ko papa je fran hokoto bi afa siesie mu fefefe wo da baafo no mu dwade ya na massage ebi kra e sensor Pacific Bank nche ho awura nso ho kwaje wo de na entumi mwa freyen 0244 178-585. Happy girls, also nurturing great minds. Kodanke to amotofua.
ya wɔn so yɛde wɔn aba na yɛgye wɔn bosumi num ɛkɔ akɔpem ɛyɛ mfie enum ɛna yɛgye saa nkɔdaa mɔtɔfoɔ yi na yɛatete wɔm mese kɔhwɛ playground so papa bi sukuu dan mu akɛseɛ yɛnye nkɔdaa dodoɔ nso mepaakyɛw bebree bi a memenda kwasi ada holiday pɛ baabi de nkɔdaa na kɔgya mese holiday ni ba fa nkɔdaa ni kɔgya na emai mumma shawo ewo mpaso ma mukunum enkura wo fi atweka uku yeso di betua wa na kra ba kwa beja ma kwa ku se wo bebo me na nyina na teko be nkura ni wode a utumi biem utumi supolu wuwemu time biem obi na kan so bi yesu emu ko ma mere wa be hwe manim wa te shock wo hu ti bomodi here se obeko de nkura na koku happy girls na watumi agi wani ye wo ahoju nhia ye so ye ne banners ene wo line back so phrase 05927 54737 05927 obap fedua charity obekwa obeyo kama Dimpa Natural Health Clinic. Ama man kama sem ne yade o ene komani brenti obi asan patation woton yade aduro wanhwe yade obekwa akofa ba fie no ene ne wankokora ne nkemfa so wo so medofo menkamfo Dimpa mfama we say ye ulcer, peptic, gastric, duodenal, GERD ene acid reflux ni de keka ka woni nyina da otu ase kora ayamkuro eya ma woni de okondo otu nka apemikopa ayamkuro nti ene ni nyina yetua wa ye kanfo Dimpa Natural Health Clinic ma doctor was specialize was area ho waje abrofo ntete no de bibire mu nananom nutani nkoyini ni nubra aka ho amedro nanu aye nam medofo entrasingu wo dichem so aka ni mention health insurance dining Willis Towers second floor me pacho Fred Doctor 0245 118 434 0267 44744 Dimpa Natural Health Clinic osi Dimpa eyechine ahunya ye ko Liberty Conference edame meneda oyobesi ama wansansi ne ahudo wi abre wankuruma mo amu ni mosonfo omahene ya wadubu ache onyame atete ne sane sofo dwumadi a wode ba kanyame mabomu chirensraban bo suru nyankro pompaye memeneda ye ko Maranatha Evangelistic Ministry Kumasi Adum Hyper Road eho ni nyame meko hyiemu ne abompaye Bible say sorry na so na semi dai de wachi e ma ho yeden sada na so sorry na chirensraban na de obopeten no we sane ya wo ba so abusu awie yebrei eye mpai bonkwa na beji nyame ma enu nti no mahene ene ye nyina hyiemu abompaye etifian sem ne say it is an error say we here near buruburo di aho kira da so it is an error say baby a watifie dure wo nware ye it is an error say djuma say ye ni onyankro pontitri kupumpuni a wo soro no enkobo mpuni mpom memene da anopa no ngochi na ye bewie no onyame be kasa ye ho am ye nije awie ye peye adehia mo hwe nyina magazine nyame shramo Mr. Kwadwo Korea Sister Santoa Chachi my Matise brother Marcus ye se baby a 2 pantes no wo so abie ne ye twa ho ahia manager Paul one station oni opposite VIP no ono so abie mu pa nyame shramo nyina ye ba ye nche magye atum eye ni kasimedui ye mfamfa calls na ye nko ye case ya eto aso no so 0551931931 0548931931 na ye nko ye case ba kono so na se dia baba wa na sinani a ya wa ba betena konwa mu no ene de besi anso ofia se bi asem bi da so a producer line no me fantum ya ne nkrofo mo amobu frefra buruchire no producer line no so ewa ha producer line ye 0244 809 641 0244 809 641 yesi nsu ayeto enyasem ketwa etimesrew bia ofra na be yetwitwitwira mane hawo de betom bia e de be yadwuma. Hello Sompa 93.1. Medofudini baby akasa free David free yo David you kasa na wachiri be kakra na page on no why Otemate yo yankoi Nkomo no ko bi na no Hello David. Hello. Oh, insui na de oni ebedi asiu. Hello. Hello.
Hello. Hello. Me grandpa Jodin baby akase free. Good afternoon, mommy. Good afternoon. That's your way. Adom. And that you go Facebook here beside of Yo. Conform somehow Canada and I again go. Now the composer said to Akuma you need. Yo. Obama the back as his woman is getting also who come to say. Yes, that's it. Hello. Hello. Oba pardon baby akase free. Mami ya nkoko. Yo ma yankwe. Mama. Ya make kakra ne say sister no. Second feedback no. Mama ya ho agiri ya mpa. Adey. Mami ya. Ho agiri unu ka chire mi mo. Hello. Hello. Yeah, you. Hello. 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 That is your name. 0551931931 Hello. Yajo. Oh. Na me ensha obodi ma papa. Amen. Obodi ma woni obeja phone na nyame nsam bebre na Lipian Casa di coach, the Casa free, a just donors. Yo. Na Jamaican is Papaya or say a comma funny. Now some okay, dear, no jam who I need just you couldn't a comma funny dear. I want to give you so to be so money. And she that's okay, Modena, only a big for Muslims, like a club in the piano or Famadum or Bano. Yajiwa tumpa jeso mechira de wo jeso onye yajiwa tumpa me so majima tumupa be ma fefe ketechi me ba be hwe wate na wawale ana ka me pe kurukuru wa bi ma coach ba ko pe jeso onye me che bia mate yenso ye chia mo papa. Hello. Hello, Doctor, good afternoon. Afternoon about Paudine we be free. Me ba me free be ma UGC e fe me mesia. Ma yanko Sompa Nkomo. Bola extra large. Why didn't Miss Me Yaga rough? Miss me check fucking. We who are number who? If I tell you, you only my man and another person that can't ask them now. One day, Moon Chanamo. Where you are for the would you be my theater? The belay and almost a brother to stand on my. You don't much almost stand back and over come home. You nyame hwe nyina but ya wable akra ni scan ya na tie rade se ba bi o ifi e bia won se na na Irene efie di amono sapon London efia amishra ati share that say hello me do fudin baby akase free ma me ya na ma sambe enkoko aha na so hu agiru no na me se me hu agiru mo pa senia woman no na wagiga ka no ano so hu papa no ai broken heart kakra so mu na papa no so na sam ye mo pa ase ne ma me ne didi mani bidi nso pa cho mo ya ne boko maye wase na senia aye no onidi ko aye mo bo yo ya da sama me ye chi ankoko fo nyina ka kira ayo wa hyenhyen se me betwe ma me fa wa be di fufu why ya da say hello. Hello. Udin baby akase free. Paso me dini po me kase from place school. Yo, yankwe. Paso he say amene ne components na mpase me ka. Yo kabi. Mu say de papa no ne mamina so no. E do di ka ba one thing say akom no afa obi na say o di tie ni mu a. Ana dinga ka ma nipa na o akom efi o kan ni na bi o wa se ni takaka ji wi ko ba ere kwa no ni kwa fa fa tin de du o bo me na o ye nipa na titi na posta sanete nti se enko nya obi a obetimi ama ma mi sika dia bo shi bia dia gare dia kan bo ba se ka office kana papa mo ko amuna muni de nya dia obetimi yo edase emfa for me no nyame so amodi mapa mo yanso edase papa wo hira wonso hello ama yajo otinje kamo enka so papa yankwe ama unya ni uyu bidi ya na ai mahu ama me no se na me ka se ni producer de koy
na nka me ka de na some o kan nka police affair nka phone nka try go nka juma be dai ya kwa wa tinga no kura no wo mana kunya wa mana nguna tuo kama nya kama na aka ba na ade na ku papa me pese sa issue no ye be ko hobiem de hia ne se wodufo bia bedom no ma ga no na sika na wagene ye bon pai so de bakwa akọ ne ba ne pane enu ne hia na mo de ye nya o mo nyame minya ko minya konfons minya ba na ofiri nkoko ekonomo na tem no kan na me ko ka se na wa buto oni bi ni bi anko ba yensu oni bi ne mo musu adi se oni bi so odi bi ko ba apam ya sha ko e ko to na ko ma ba kra abro so de na ze na 5 minutes wa ko akom na ba na ye do so tire no ko abro so ati fi ni e so ko bi ene mi se oni bi e ti ke to square no de wo se o ba wa de me no tem on fa on ma kan 20% no so any 30% on fa na ya wo ka kan o ye na lo papa ame ko no bi me da that's it if I last caller hello Udi baby akasa free. Yes, me and see units, some units. This is a yo ma you bibi abako. Yes, what do yes, what do yes, what out have show. Pa, Mrs. So no plan the be to be the other say, Tam no so plan me ko. So you say na me dey say me when you say me da say na me shra. Na me shra papa ni wa be dafo. Yo. I for ma fe wo muso e so ne say, mo ma feedback. Exactly. There is any time who feedback. Now, you who feedback, I said, no far. You could be out of you. Yamu Chirao. Now, maybe one can say, you are from a big push by and show crying. You. When they say, now, you do it not for back if you are could be seen. Now, so now can the law of command, and that's all you do. The Kobe Fiena, or no, maybe I read than I say, Papa, I read than I say. You. If I saw it, you send your camera, can be back. It's and it's not in the I am here. I said this guy, but I mean, some of the dream. There's also you to some and no conform quarters and not the rap of the drama. Oh. It's a ocean a cafe one. That's the Nabu so Nabu three. So now Cabo Sunni and Sunday, a time here. Now I am part of say, the see me as you see. Now, I heard it. Yes, I won't do it. What can yes, I'm happy, but you say. The Nabu no idea with me. Sir, who I would have a panel answer and nothing so no, or where did and you say. I do a bit to Nagana for that person. Now, the air can say, a man, I'm only no man of war. Yeah, when you're thinking and making again, making again. A baby have been old nation, and more. And you say, I didn't come home, it's hard to marry. Any or him, man, you say, what answer my own. That no, Fanco area. Yo, yeah, that's a palma, you are Fanco. They say they be a buy a bet you, Yami Shrao. Yeah, mammy, you is a cry or free program with papa. Yet you're afraid you may dealing in SC. Onyami Inshran papa. My gum, Edumaya 4, until my gay and ma, me ba ma joa, and me ba Olivia. Yamishram papa, mo boy Juma, original Gina Nash. Also, Matse wonka, Yamishram papa, and as of my many abananso basio contain anymore, any anyasem kitwa cry. Sabredi yet say. Na yedi esim case number 2 nana abna patient tafunshia yaso accuse brother ta asokore mampon court what in court pokwa brani ha ene waje so amame nana abna bra wanim kakra desi asaka sana wo de ba no ha no wo ye gentle ya ma kasa wo de ba agege adam se obi a kasa romantic voice no enyi ha wo ho te sei nyame adom pa chewe boko nyame ase yo awie de boko bla bia ifenata enam my sister bi o Germany enam no so nam de hu no me obi a mtutu kwan me tanta ko Gulf countries ne bi enti me first country Gulf country awoko no wo de niam akoton ana wo de nsanu dwuma bi de adwuma na akoye tutu kwan pacho me koye fi adwuma ye domestic pacho mo me di kan ko Kuwait me ba na ko South Africa me hairdresser mo
ti wonu so me bai nam sa ko Kurdistan na mama mamu ni wa man beti o Kurdistan ho ama ni bi se wo ko no se obi nso akọ haba mamu nim se ne ho adwuma no sitie den wo ho keka ya na nkrofo se ahyawo kra I hope se nka be ye okay amai sa dwuma na mokoye no dwuma na edin nti we nyina mu no me bia nam se no se me boa ska no na mtimi ko papa yi bi ti me ba na be se me pese me nko Germany na me sister o Germany and o say obema me bla bi e fenata omo odi omo definitely power but me dey atane na menim ofre what ya sokole mampon be bi ofri dey menim okay na me hu ni fie nso da o mam be hia na sokole mampon me bisa se blata o fie won o say meti mu ha ya on timi nko kire me ni fie da enti mama we nyina kosi se was start process was say obaji 2000 na se brata na obi o ye connection odi nipa kwa bruchiri also ye connection good nti also obaji 2000 e dey start process visa before payment nti oni me sister no so for the benefit of our listeners nti also na visa before payment no na say or the visa no ba na watua ne ka okay wan charge ye oni me sister no na kan no so okay ene meye oji 2000 say or the processing Germany enti anche o si 2000 Ghana cedis ana 2000 Ghana that's 20 million okay oji sescan be week no say wenya appointment no wenya nti no na danfo bi anya na 2000 say April nanka ye be start na me say April de kwa wa blata isem sika sem from pese me nkontem no so fine okay na danfo bi anya Czech Republic to betimi aye e di ama me ntwe ska bia esa wo ko check no say Schengen na so wetimi Europe mako Europe okay enti oji sa 2000 oji sa adwunu we ba say ne onde nka metwa 1000 because 2000 di kan be di no 2000 so one fan start bibia on fan buku she ena me so okay na me 1000 no koma no so on fan start mama me nim blan de ode me fa hin obi o start ya kakra mami 2000 na ko bank na ko yi ade ono so ka cho sa ade na ready na obetua ni nyina no afi no ogigiska 1000 na makoyi afi do ogigi ya ko do 8000 na yes waji 80 million ebi kura sa da so visa no so mai de embassy amekoye nyina me antwe visa fee enti wantimi Czech Republic ni so mo sign me say obi a me ko to denti na hefa na me ko to minim ba bia enti o man fa ma me and then second o say wadanfo bi ma say nya Spain and I'm so okay me check na anya yi no e ho miskase na ko shem check no ogigi sika ne kodru 8000 kodru sa 8000 e no so obeye Spain so amam eno eche was obeye Spain se me nya check no be Spain and onje we na me kwa na metwia me visa fee okay afa de me wo hwa no afre se me mo na bosia 8 million na onfama anye ayibi ma me na me nkwa mzulata o de yedin wagigi sika na dodo sika wagigi osi wo kokoye okọ cafe ko bo no bo start ye no 300 na wuchia ye ena wankasa fu akoma ma ga 3 million na wa fu akoma e ma ga no 4 million enze wanya misika na wo mu obi 4 million ade ne 3 million wo ma no 4 million you see achire no no be ka sem se da bi menya 8 million bi ache na mfa mi sister no na mi sister do Germany no do Germany se ne bla ni si jijisika no no se no waje from ka che no na ade nti na money skasa mi wa was ade ya before ya be ko check no o de me say o de me kwa wo sofo ewe na e wo asokole mampon na ye mfa ye ni kan na jivisa na ni onum say ade na wanye nyankoma de na e no do kwa na ede na ade me koye sofo yin so efiti ya mi amira won ma wo se TV sofo ni bia ti na ma ya style ye wura obo ni dilu ansa wo se e de nti na aba ha na bla no so jade edi koye na me so mpese mtu kwan me ko jivisa na me bla isi me yemla Sompa Nkomo 100 cities nam de call say bo afọ de be we atwetwe afọ de bibia fe sofo no system to oil 300
3 million 3 million awurade nyankopɔ me so me de 1 million na koye afa de me si ma kwatena se empese bla na me ka che bla na me frɛ bla na okiro bla na se ene obenye obi ama na me se ono kra wo sika nko ma mbi me de bema no afa me kwatena se na me frɛ obi so on sani miska kwatena so afa ma sofo no aha me kwatena so de mo na sofo no edni beto manim wo mu ye sana mu se ye nkura ho to ayi ya kwankyere no kwatena se na me sole ka che mpa achew sika ni me ho a transit maka bibia nkyere me ena no me ma obi kogina fiche mu obi sende me 300 de ma sofo no oil no me to oil no na e bo me ayi deliverance so fui di me twa me ho me ntofom dam se kanu ti se me nya me ho nenya sa de aduro ne so me konkola me kona ye me ya mama me ja me ho me tofom se wo hye se na je me ho me ti ko fom tazi so afi atwanso ma ye titiliti me nsa me kon me tilim me da ho be 15 minutes na bla no se de nsa kana ma ne da fom to on de ekosu nya se wan hu me de no ti me sorry na me bo mama ne ye chense bla ta de atu me ni nye easy ntuti na ekosi se no I ma me problem amount ya de se Africa mu kra me hu electric afa me mu ewurade na mo na me sheki kakra bi hu electric afa mu ti me kwa agogo hospital nye ma me se me nkwa twa scan nso say ya almost bro 1000 as now me try bunya scan go try bla ya di misika nyina embassy fee me twa otimi ka so twa sika no ani o se ade ne de refuse visa no o se wa kwaje me busa nse sika no den o de ye nti a otimi gigi misika sa o se akwato bank statement 30 million bank statement okotobi 30 million 30 million bank statement no so ne dey assign me 2 times ni nyina na ne to okoto me account wo ma me koye bank statement me account mu no 120 million na ne wom na be wo see company na dey me ko no na sponsor BBS kasemu but e was minya kakra wo me account ma e ba se me hia bibia me dey beto mo check na so okay na me ya me no call bank ne koye statement no afi bank statement be na baby na akoto ya wo say 80 billion na what's bank statement ni ma ye dey assign 80 billion ya this bank statement ya this sound sika no say dem 80 billion ya dey assign 80 billion e dey nti na 80 billion wom na ye dey hwe ma ye memra mu ha kakra se mu ye process bi a yetumi ka say sika wo di remu no not refundable na che say o commit wo ho adika me ye gidia start no sade na anye yi a sikatue bi no wo ye san hyehyɛ no mpacho ya anye agreement bi asa ma anye agreement bi asa oni ma anye bi asa na mra wo twa ho akonkɔbɔ ho a wo gye wo yiri nyina achi no visa wo kɔ ya de ma ya mfa ma me kɔ sofo ne say be ka mama ne no obɔ mpa ye wo say 2023 ne de brama me na process nso ya ne December me kɔ so Sravra wo December na me ade no ko 2022 ade ye mu no so 2023 na eso hoko na ne ade na wantwen so di fo a wono wo hwem enya 2023 ade ne ya hyehyɛ nse me ko December ya ko di blonya no so bompa ye ne me nsabeka afa me nsankan la tasipe on say part of friend part on say me di fo ka say 2023 na betikan enti manya Spain na ye be ye nam so okay mfa didi enta actually tie no na sama akoye Spain no na sama akoye Spain no tie se sika sen na akokam se sia 8000 visa fee nka on the me na 2000 mpia visa fee na ma ye kwa akla yesem na mtwa bla ne keska sa wona akwaje visa ono ka so otu kwan na e was ye airport area ho ye fa car Madina car ba cycle kra o si no yesem fa dropping nye ni sikenti wo shimi sikani 3.1 yesem fa dropping nti ho no me yas bla sese sika ka ye ho a be fa car kokuma si Ghana ale na me mfa trotro o se da when driver na kwaye wan so ye na adwuma agi ni sikenti no ene me ne driver no am se bla wunua ba ne me an ka sika ka me ho nyina ni be si dem akokuma si na bla ne driver na kwaye wan omo kagume na me bufu pa me recording ni nyina de sende me sister ne se on rade abla na ye afede ye bedu cycle o makosi ye cycle baby 100 cedis o se bla ta de
so ko be gina de fafa ka black man they say sika sen na akodi ne ho e say sika akodi ne ho ye 8500 emra de na anye ye no ne trans se brata unua ba maboka tike be ya wo de nye ne nyina mpo a pebi mame une na kasa asem no me wo me ne voice a me yes a ene ne kasa ye o se den e ka tren se mesre no se na sika ne nyina be di ne ho ne say me ni 1000 kra da account mama mabelo be bia makoko kana bla na timi aye me sa no yesi adwuma amokoye mo horo dan ma basia mabele na me kasa me ka Sompa 3.1 because adwuma funu me sika kodi agent ba ko hono mo bla tai 10000 na wo gina se wo be gi sika na mame oye ho so yesi ade ni se na wo de me magina wo waje obi di ka je o 10000 so obey connection ama anya yi na bra yi atai se obey ne husi adi na waji scanner ma enti woni ma brata case na ehu me kwaji sa sika no brata na ye no ho kwasa jiska ni nyina adi wadi chese ne pottery farm na egu no na se ohia sika no afrem nam de ama no enti onu ankasa num to no se oye paper ni we at 300 cedis na so brata na se ne sika wagije o mu edoso enti wo de mami bi na me fan start business wo ga ana se me sa de akoba bia mfiri ba ya audio ni wo me phone so e no sesen o ka che sa asem na ya me ni me sister no ye keka ne de on de onti ase e de sika biem no ye pese won fa mayen producer mo nyana mo fra brata mayen no kura ni edi kan kra frɛ no o ye sa oba ha ye ka se patient abaha no o woni ye kasa kama se ono akra nka oba ti e kire na em so free producer se em so free se baby o free ba no ahwa no wa meto yen enti yen frɛ no producer etra wo so otimenka se enye yi so a patient ni sister line no e konso onfa wafa na wafa Mr. Rocky o woni ye kasa kama mama ni je papa ti minimum se nyame be kana ko mama ade na ye boko hello brata Obapa ohene ba ma he no na ho te sei na me adun na muso e boko me pa cha oba patient se woni mu no me pa yo kuna du a ode bo woni o se wo so be ya visa ma no first one anye ye de ne ko sofo okra me akogiri ndini ti akohwe fom ma se wanya ti ade ensama wo keka no brata ase mu hu kakra na to cut everything short no se e kana wo boy no wadawroma ye musaw wuso musen e kwan be na ye fa so ne ye tua ne sika ma no dawroma Obapa ye di kan me da mu na ase yo atifo ni omahi mu na me da mu na ase ya mu na ase so sister ya otiwe nam sister ba ko Germany ye fele mafia ana mdi hu no na ade ko ba ya mdi hu ni se na me sister ba ko pese o ko Germany ana mafia ne ka so obeboa no nti nya me ne me bra ne o store nti ne baba na o bi SHS o pese o to aso nti ahyase na me ka so mo Portugal conference wo Germany na ebe so 15th to 17th November 2022 ana say na frɛ bros na bonamanie obinya 2500 na eti me frɛ me bra na me bra so onya na bi fie mafia so obetua say sika ni nyina so ana me frɛ mafia na mafia say and obi am say me twa ticket ama obade isi den na me san ko tua 2500 mafia no na e wo Germany no mafia na e wo Germany okay okay bata no na ure du no ase wa bie ne dodo ma feedback kwada roma anwom no maye madum no kra mo yanko enti pacho bata no na mafia ka so ni sister bi kra wo na no wo Kuwait as a Kazakhstan mu ba ko no wa bagana na oniska na oni me ka se kra connection ma bia gene 10000 kra enti oni me bi hia na msi o mate nti ya ni hia wo edum ana me ne bobo so a na osi o ene da wo de hu mi ti ne na wate before that now ma send me the passport details no nti ya na me di kan je 2000 na me ka kire say Portugal conference no registration ne conference fee no
ene bibia bi si 2000 na emo me ne mafia ka say me charge mu bora me boa enti 2000 echi bank statement tell no me nya statement nyeden end so enti fi ho no wona mo boss aka no na me ne Mr. na wo Germany ni communicate no so you wate and on handed 2000 man you handed 2000 am say fair mafia ka chere sorry 2000 man that time me ne timi me private care and on handed scan e man enti me ya my invitation by me create email address patientsnum1@gmail.com man invitation by it unfortunately no me copy date no na date ni wo December am see me so na me so me kobi sa port conference na me so me kobi me say na me ni nya be de e bo mo akọ enti anyi no na me say another conference for Germany where because it's an Germany where na me fa onye de emra na ni April 2023 no si no April de kwan wa me tena play mo ache na April de kwan wa na mse be ne den nti scan wo me where that time say me yibia ye conference fee ne we ni nyina na me yese o nti me o share mo internet cafe be bia me documents no enti ya na me afọ ba ka say o Czech Republic tourism ho and I'm so okay na me frɛ part sina ni jihu dia before no my friend sister no so Germany abona man SF say na ekọ na part say Prade wontimi ntwen this san kwa na ko prefer Prano say Germany na ka omra enti na Czech Republic ni me born say Czech Republic ni Germany o mo share border enti ho so ye na ho so ekwan da ho and I'm see you and start processing no enti start processing na me dey 1000 say appointment fee Czech Republic no so book appointment ya kutia sika by mobile money asana mama date nti ye ni mu no na kasa nya mu so na sister du fie ni say obe provide statement aye dey ama me na so Europe die statement no mu refuse you na me share part so account mu no sika 12000 ye ntimi man visa no so be nya sponsor ama me dia ana so wache nti ya twetwe so 3 weeks come 1 month that time so na appointment date no so ye dey na e ben also call interview no November enti e ba sa na sister du fie say brata minya statement ni biu nti pedi and statement ni paid ni and se me ana me kwaje fi obi wo se me ana me de kwado obetimi de ache me but se me di mo obi a nipa no oton ma me ana so de bisa enti me ko bisa e no ana nipa ne se ono no obaji me 3000 but was in the company registration and the tax clearance certificate in abed e beto so it me fair o du fie no e wo Germany ho and as 3000 e board na mbunya 2000 na me say fine o do bunya 2000 for the farmer me na e chi ne the 1000 na ede akwa no ana mo o man 2000 na kasa na nyemu no na sofu bi di me fia ne ka Ghana ha na me fia ne ye say me na metima dan ka na ede ama no ntimi na ka na ma na me dan ka na me nya sa 2000 no 2000 bi di me ho yeah no say na first of sika na dey ma me part ai statement na dey ma na nhwe de nyame beye it man charge mo but asa say me ma munya ntie say me try first one me try first one ma no susumi na so sa anyi ya me sa try second one dey sa anyi dey am so me no any case yeah o catch the patient me catch the patient ni me fia ni nyama na ya we nyabo tre uraba mpacho ba meka senwi urebe fidie wakasa sister bi na nama mpacho sister bi na nama no so so fi sepase ono so ma mafia ne connect ne maame enti ni shia wa adwumam ana ono ye say obeye enti maame ne kwa me ma ne ya we say me try the first one me try ne ba ne first one anyi na me try the second one de dia me ni asem enti maame ne gitu mu enti no na maame ne me kasa na o se o na isen ko betua 2000 no ama me for first processing for invitation no then wo frame mafia o Germany na mafia say on fa scan mu 1000 maame on fa 1000 ko ma ne maame na me de onu mafia ne ka na se what mafia me ne ka me na me dan ne ka e de man sisan so hu sa no em sa azan bi betima e de abam nti epim no se no wonya no jai enti oba pasema America enti ye first one no aso ya sema wo de betu mi
me no ne kwa sorry ma sorry amekọ no ma sorry amekọ oni part ne kwa sorry no me na mekọ ma sorry ana me ka che part say o me emra sorry na ye fa mpa bo so nye de enta akiri ye hwere na me be de ebe ye data na documents ni bibia my bibia the statement atuso my travel insurance my so affidavit atuso bibia nti e ko ye no ana so for ne friend obi say ma me de na Nyankopon fa me so nyama na so pe so otu kwan ana o ka kire o say ma me akwantu ni this year na akwantu next year na so no open this year ana eno nkoda wo say oil den fine wo so ati ahwe nti me kwa me ka kire na so ati ahwe atawo kan wante ahwe wo ti hwe na me tata na me so me ti abompa ya ma me so ma ti ahwe nti me hu de course aha enti ewie na o si ni tie ni ya na oches for na mana anye de oches for na mana ti kwa ya de ahwe ho nti me frɛ me prophet ana prophet so ka kire so omra na we de pin keke me bompa ya ma Nyankopon asane yare me frɛ party so unsi aso dem ho biu and I'm so fine enti mo na me frɛ this is our German na sister they say time aso na Czech Republic embassy ho no me aka sa me nko hoda me embassies be hoda me nko hoda nti munika ma me case ka na me nika nko akra na me ko hwehwe embassy ne ntuo na party be hia mo akra da say atam no so ye 9:30 interview date na appointment date no ana me bi ka akwa akra ana me ko hwehwe embassy ne ye da tu ho no nti o ana party ba na me say embassy ne makohu from VLS omo airport city airport in Chen Kotuka airport in Chen ho ana me no nyina ekọ embassy ho no nti bibia ahwetwere kra embassy ho kra me ana me di wachi kasa nyamu nso documents bia me no be bia me ma hunu mu sese na me diska na ye me no kọ han so to ame na mu me no nyina bibia me wani hu finchin na hu sa ade na me ye no no kra na me ne o ye de AG enti ma ye kọ Czech Republic ho no so lucky na man interview date ye ko ho Wednesday na man the following week 1 week into ono ko mo no mo ko embassy woni amu bia date ono kwa na man date so omra interview and I'm say check is na ko mo interview na adwuma enka o submit why na take 2 weeks and I am ti oni me kontokwa e wo ka sika ho kasa nya musu na sisa ni sika brand say in and out transportation wa man 200 cedi se me fan for VIP mra and we can ma me 100 and one me pere wo ka so ka musa oni me kontokwa sa ntina o so ma me case kana msa se ma fia na de case kana ma o say farmer men ni nyina me fan faka to one me ko ka musa nti edu cycle no 200 cedi bo me o cycle ho no foko me na o tifa ne baby nti me kwa me ya man sister asa ma bofo ma man too much nti asa o disrespect me and I'm sister na me so me kire ne pa and interview no se me na bibia hye me nsa me so me kire no questions e ko baby sa no it be 3 days wo ya de ama na ni sika ko de me ka it be 3 days me da hodi nam se de wo ya sa so na wo ye adi inqualasem woni ne settle e man tokwa de wa uni na me frɛ pa na me pa de asi bia fa che me na me frɛ mafia se mafia se ni na asi so de si bia ye nyina frɛ ye ho bɔ ne ye de nche na me no communicate ye say wo interviewer question C na very dey bisa enti wo wa na friend say why ready enti wo kwa akra na msi okay ono nya menye dey enko ti wo ko ye no ene wo friend me makoduru na Czech Republic embassy wo kwa no ni peni ho na wo mo fa translator ma so wo say questions me catch wo kwa na bisa just 2 questions e bisa so wo kwa forest site be na wo ko ena wo so wo ka so obi a kire wo say wo do Czech Republic abeko Germany na mso sa asem de okoka Czech Republic ko mo mfa o meka say o muku nye papa na wo fa wasi Germany na so de waka na wo fa ibuni ko na o se so de be ma na so mama 2 weeks o me DHL de ayede April ti mo na friend say DHL for April we dunti min share on yenko ampa wo be to me kwa DHL ho enti e document ne ma na mu e ha na me part we de me ye sure say de ayede ama afia ti ano a one sheet per me documents original na submit here na ba kokra ma the passport no so man stamp ma ye no hwe hwe no ma mark just 18 questions no mark just one you see say one man city ni border town obeko na mo refuse ye na me say
part we dey me ya na me friend sister e Germany timi am di hu ya o pass ofata mra na ye di adwumadan wadaroma ma me me ba Spain no so enti ona ne sister ka chere me say Spain ni France mu da ho timi san try Spain ma no sister so what me try Spain dia and they say no see there be agreement is an agreement o ka chere say so your first one as ani you better second one my enti me interest ke bia na me sister mati enti party me kon sa nti aka de be chairman akọ interview ena afede me ne kasa no si afede meko enti me po adwuma be 8 o'clock na me documents ni nyina ti that day na me gina so documents ni nyina ma no ena me de call man tafo ena okoye enti okoye na o ka chere me say no insurance na me ye na o say o me here 25 days na me say okay fine wode meko office na me kwa na me send me scan na me send WhatsApp enti di 2 weeks na spend numbers before so the buy say one check for site and omudi refuse you enti ukwa ka chem sister ba ko om so mo refuse you say na dey o dey send me WhatsApp on so the question ba ko na e refuse you no and me ba o dem WhatsApp fun share so ada refuse you no and o ka chem say brother say the minister o nti no adamfo they say the momo wa me na afele me hu say check for site ni om dey be ma na mtinya apotre na me you obi document bi ama no ya me niska nti ibi kwa na me ma ntua hwe me ye bibia free ama because kana ma bo no ya na ha me because me fia no jimi di that akoba sa na ha me and I see you after them oba pay di 1 week na for me 13 say me titis can be free na me mfa the account brata wakasa bebre Germany no eni person wa ye bia ma o matumi asosidi e ma mefia nya omugidie saa waye bia ma obi ma o mkope Germany ma ye bia ma obi akoda na de ma mefia nya omugidie ni say ba bia ono fie wo Germany ho no na ho na conference ni koso ono ni fie achi enti mefia ni frame say brata e friend Messi e wo Germany enti ono ya no ono frame ka chen say conference na e koso na sa e di Germany krobeso wadaroma Germany na wo Cologne Germany ai hona na wo enti sister ni gide onya ma me say o say conference na on say Ghana for ne as the whole world conference eba no gide say no on invitation me so me scan invitation here dey send it to Germany ho enti onu hu say adini original ni fake ade na me dey me enti we kema enti document for Germany ni na ka wo me ho wadawroma yentumi ma won kasem onsa wo kasa wo beba ha ka wo ba ya na nke beboa oni ewunie na yahunu asem no se dia bai we pese wo so pese obusa wasem bi mpa so gina so ma me busa no me pa choblata so Germany de no aha one me kan na me se po de kwan wa se wa na kan na dia me se po de kwan wa ye de na ba me ya we se aha na me say ya na fe dem say ekwan wa David asa na process be na wo ya me ya we wom say we na wo koye wo twese say no me to say my invitation na ba na me appointment date in December adini so 15 to 17 November na me ka sa achel na me ya say hello me pacho da ba na wo benya ho abeba ha na yentena se party ni wunie na yenka asem no fon so na moa why me pacho ma bla ni me fe na wo mfa me ko ewraba so ma me ka asem na so ne ko me pani ama hu bia o me show so what's the meaning of this brata Friday ubetimi aba ohini adazo pacho matine me sra fani die mama konwa why pacho na Friday dru ha no pa 11 pacho matine na yentena se party nso beba o wa ha wunie na ye hwe asem no why me pacho bebre pacho matine oba Friday ye be sa trasem no so oje hu sen so beba oh beba o tell your friend no cry anopa na de amani je ne ho me kwan ka me ba na na me wora jiso besiase me start supply potty feed ona ka so me say me potty farmer na me supply potty farmer bi akukonuan na time na me de be free aba me ba na sa time no na ekọ ana me pray for the producer say o me ma nto me ba be o kan ni nyina say de o kasa ene mani je wo ho honestly your friend wa na so me jai me ba ena o friend say me so akodi ba bi ntime srew
Friday for buoma me ni metie fo ne ahwefo na bra na part em se bufuo kakra wo na me ne be kasa na be du ono na akoma ba form ne entrance why that threaten it does until no tell me am sinya botre na Friday ye hia wate mutie so mama me da se part tena ha twa me tena konwa we mtwa me case number 2 Esther Buahin Kumasi Atonsu Kwalen Sabuaje Aguna SDA Secondary School ehɔ no wɔkyerɛ de tie ne fie ha yɛhye akwahwefo de nwom to obeje ya baba ɛwɔ dwumadie no ase ɔbapa ma he na awie kasa den me pa to mo nkata ne ma ha wa ya mama ɔso yɛ nkata ne ya ha de opa de opɛ ne ayama kama party ade hey me ya crazy pa o ya baba mutie so mama premain yo ma one so na ma me de o ye o pa cho meti atonsu yo e de na de na ma wie pa cho de me na ma wie ni se me ko school wo Tetrim secondary school na me wo SS3 na me share teacher ni bi na o kira de o Tetrim primary B sa na school na ye frɛ no o kira de o ho na o de e passem to menim ti menene wo ho no na nyinsen e ba sa ta na wo mfie sen na me wo 17 years no wo mfie sen pa cho de na wo wie teacher training klo kira de ntini age ni de na menim say who school ni akotia de no so ton so yode my way to ye ne de sesi be was na menene fairfru ti e fairfru na me ko ka kire no say me boss so kire na asem obeka kire me ne say na ene ye hwan nti o ka say ye hwan voice said o tonum guess o tonum aso the great voice o ka say ye hwan no e ma me hu say ene nipa yi adwenboni bi wo ne trim because wa wonim say wona menete ho na nyinsan aba na me de betu anim na wo ka say ye hwan de ne che say adwenboni wo trim nti efiri ho nom na me betro SSC nti man kokọ na nchen ya because obi a obisa sa na ebi kula obetimi de aduro bi egu nsem anase bi ama ho nti man kọ na nchen bi mkopem se metro me SSC odi nyinsan ne tro mpatron metro na mo 3 months na menyem 3 months nti wie na me free krom ho ba me na nam nchen wa tonsu ti man kọ ho bia nti efro ni pie no na maame mu bisa me se hwan ene na me chire mu chire mu se me ne ablanti bi a efe Collins teacher Collins o chira de wo hase ne teacher fo ne atopa na me maame mo de koto nanim eno so mo de koto nanim no o se nyo no a sa time no na ye menya be 6 months wadi ka che ne se wonyem no o se afi de nyo no o se nyo no okay inti obi a o se nyo no an 6 months me wo ho sa na me maame nua me ne te wa hase eso o se bibia to be training tin komo fa me nko hospital na yenko yintungu na obi anya wade eye de na wo de me ko hospital akoyi egu 6 months nso de me ko manim eje se mimi wudi a ne mewu ko na wo de wote ho nti na me sheda nti ase nti mi sister odi manim a ne nko ne me ko hospital ho wo de me fast of maame bi ho se asem na ekoso no nti ase onu ni nua ne me se bibia me a ebe ha no ti sofo maame ne nkasa nkyere me na sofo maame ne nso di akire bi me ko hospital ko ne wago high school junction ti ko ye na nurse ni ne ekoto ni tumefo se me wo wie a metimi ato ami school so na 6 months de omo ye amewu tumbo mi hu a ebe ma me ti kan su ko to agu ayo sata menim nyansa usa ena ye sa san ye chi na ye bae nti ene sa na ebe ye de a sika na wo senka wodi ko yi egu no wo de fama me na ye mfa nhwe nyinsen ne kopem se me de bewo nti se sika no ena ode ma me na me de kototo ma wo ho niema eye Collins no wo ba kai sa times ko de ma wo ache yo to aswe nti me kototo niema no ena sa time na president Kofo na wo so nti na wo ne ade na ye free nti me wo ye be fa me free maternity care ti me be fie bo na mane se ma wo na wo be hwe me na okoye no eno anu no wa huni biem o se enyo no nti enyo no anso fi jiska ko yigu enyo no anso jiska ko toto ne ma eche ya nti akora ni nya be 6 years no na menene wo ho no me bo me din se me de bo ahema
ti ya na ɔka kyerɛ me sɛ ofiri agona asaman na ne maame nso de boama nti na kyɛ saa sɛ ne maame ne me din sɛ nso menim maame no na menim na busuani bi nti akora nya BCCS na me a me kɔ saa kuru no agona asaman hɔ na mpɔ boss din ne sɛ mehwehwɛ maame bi sei nyame o pass empa me kɔ yɛ nso nyame adom die me kɔsi ne so sɛ ne yɛ ne maame nuaba ɛna ɔkyerɛ me sɛ maame ne baba bi wɔ Kumase ha wo nti maame na ba ha a ɔbɛhwɛ ne ba na ɔde maame ne namba maame na me bae na me bɛfrɛ maame no na mkɔhwehwɛ maame no tim kɔ ya mde kɔto maame ne na maame ne se ɛne ɔmɔ so da ɛwɔ fie ha sɛ ɔne obi koraa wo na saa tam ɔwɔ tetirim kyerɛ adeɛ no ɔyɛ sɛ ɔgye transfer afiri hɔ ɔkan ne ba ne se ɔfiri hɔ ɔnte aseɛ firi na ne ba ne firi hɔ na ɔnte aseɛ ba ɔyɛ ne ba ne si kurom hɔ na wɔfiri hɔ sɛ na bɔne a na wabɛdie ni nti na ɔse wɔfiri hɔ ti saa da ne sisters mu nyinaa ne me kasae sɛ ɛyɛ ɔmo ne nka obi di yɛ na ɛyɛ ɔmo a nka nya ade ɔmo bra na bɛyɛ ne dɛ nyame hyira wo mu makoma ntomeyam efiri hɔ no ɛnhwɛ ne ma meka kyerɛ ne maame na ne maame ne se ɔkoka mene akora na asɛm kyerɛ ne ba na ne ba ne didi na tam ɛyɛ brɛ nti ɔkɔ yɛ asɔre ɔkɔ Adventist ɔyɛ zini ɔmo so deɛ nka ɔmo nte saa ɔmo wɔ ntete paa dɛ na ɔyɛ saa ɔnka akora na asɛm ho biem nti sɛ bi a mene ne kasa na me kasa sɛ bi a mesrɛ no me wie school no results ne bae ne mentwa nso na mpɛ sɛ mekɔ m'anim na me maame nso ne me papa agya nti ne nhwɛ no ɛnyɛ papa ɛna wahwɛ akwala a wo maame no papa agya na wasa akɔnyam ɛte sɛ ne mu ɔden mu ɔya me maame a ne kurikura me mu kakra na mese mɛsa akɔ school biem nti me a metɔn credit transfer me ya na menya kakra na mede kɔ elite college wow na nyame adom nti me kotwa hɔ no na mede kɔ me yɛ distance e UCC itu a teacher amfa nyɛ adwuma adai ena me wa brebe nyina akɔyɛ no amfa nyɛ adwuma adai ompe pacho na ase me ware wo kwem na me woe and there say nya certificate ni da ho ti tam bia opese wo beto aso bia nya reto aso na me de ti se bia me hia bibi se me wo school mu ne ade me hia bibi a je se me kan na ye ne se wo hu me mobo na bia 100 cedis bia no they are sending a ban nti last time no me de ne call baby se di ositie no o ka se me wo obeye die ni sa akora ne ye ne ba no akora na nya 17 years die ne nso a bema wow die ne nso a o meye ma na me de ne call baby nti honom na nkakra ye friend nkakra na obae ina die ne ne yekoye mokoye die ne no yekoye die ne no we ya mo fa results ne to so man hwe yekoye die ne no last month 22nd na results na ba wanya ne de menya me de e ba ye na asem ewum ni sen asem ewum ni sen akola ne ye ne ba mam se waje mami na e ba wie ye no nso no ye 22nd ni besi saa brinka enipa de nka ye je de wo wiase ka ba ye ne kora no ka woni wo busua na se wo de nka bra de me ye no na results ne ba e kire sa akola ne ba no edisen 1 month ne pepepe oh we dey nkam se enkwa akire ka sese bia wo boaboa no wo de kasa nti nke bia ka eni wo so be wum ana se bia nka obi bia me ba me ma odi bim na ade no wa ma ye ni magu ase nti bia me de me na ye si so ti we de me a me hwa ka bibia nka me ni problem be si we yi nani na afre ne me wo ho saa na me phone bele te me phone bele na at times me ye madaka bi nti ya na me ba no akola no free school aba se wa wo na chi uba na chi sen me no oh fine ya na o free school bo na kohwe ho ma me nti oba na o se ofre me sister sister eyi ene colleague on yo no ofre no so colleague ofre papa colleague hwa ho se afre so onimu no afre me afre mama premine ohini ni adazwa obie ndi we de on me kana anche na call ne ese ba biem na yo no na se pikiye o pikiye no o se papa na asem o ka kire no akora ansa akora na wo ofre no na emum anya me okay
nti ɔne akwaraa ne wɔ nkɔmmɔ na dana ɛbɔ 5 a ɔbɛfra akwaraa no nam sɛ deɛ wayɛ no koraa no do waha akwaraa no deɛ ba me so wogu m'anim ase wodi fi bebree aka me akwaraa menyɛ basabasa wogu m'anim ase sei na sei aba na wotumi fra akwaraa no wɔ akyire sɛ woni akwaraa no mu wɔ nkɔmmɔ a asɛ kwan bi so no ɛntwa yi ama me nti ma mpakyɛ we deɛ meka no korɛ me blockee no ɛwɔ me line me WhatsApp ne na ɛne ɔsɛsi a wa block ni sɛ wɔfrɛ wa bɛdɛ no wahu call side ne nyinaa sɛ bɛyɛ a ɔnkɔfra akwaraa ne mfa adwembɔne bi nkɔto akwaraa ne tirim ti me blockee no nti ɛkɔ panyini bi anim ti yɛ kana na ɔse nipa ne se ɔse ma block ne ne ade nti ne wɔsɛ me bi ɛno nso ɔkyena na week me bi bisine me hu nkɔ me hu hwɛ nso me ne kamafo bi ama me ne papa ni kafra na me de abɛdan ho sɛ aw nyame nhyira abusua ɛma ya na de bia me ma mi tumufo ade bi wɔ hɔ a na ɔde abotre wanhwa na ade bem akodi fo wasɛm no ɛdɛ dodo wanyinsen kɔlabre mu nyinsen be ma sɛ mea enye mea wadi akyire wawo sese DNA aba approve sɛ ɔno ɛna yakra ne papa wadi bem na yabotre kakra bi na ese unya enpa akra ni guase wɔ hɔ bia wafere sese no wafere nti wo fa plan ni momentum a ɔde bɛba producer ma frɛ na mae mon frɛ ye wura ma ye teacher currency aboaje agona SDA ɛhɔ no wɔkyerɛ de no meboa Esther bon frɛ no ma ye na ye ne ni nkomo sa asem we mi manage ho papa me pese ye to ye bo ase ye mpese ye betu mirika asem na aba no bia o prepare na wa ba animu because so wa akola 17 years na atwe akra no manso results ni nie e kire se we oye ba no o bag animu saa no eye niema bebre ti oboaboa ne ho na wa ba saa na mehunu no enti producer mon frɛ no mayen na obi sɛ yesi won de wo mu ade frɛ no obedidi watem ene ensama o makeka de bebre nam se da bi SD ni onye saa ya tete wo mo o ye discipline eti wonye saa da titofi akwamu nyina sɛ mo ye interest o ma sɔre ba ne ugina court hai eti no o mu nyina wo interest o saa case we mu wonfa wo befa na me pese so befo wonfo ye de besi ye ya Esther ochina asem we ye besa to aso ochina no pa una aye me first case ye ko ni akofre na akopem tam ye benya no ansa na ochina betena se no me promise wo ye bekọ agona ezi yesuku mu ho eni na koshia ansa na story na baso ye promise amede ma wo kawakoma to ye majankaba onyame mu ani mu ase da baby wapem so akoduro no take it from me what ye man benefit of the doubt bia oboaboa ne ho na wa ba animu nti ye mpre ho enti teacher Collins aboaje ya wo picture wo kira de wa gona SDA secondary school me ba we Adventist eye pa asem no nie mi gina wachi me se anya boapaye de mu adinduo mu ninko na bia oboaboa wo ho ochina ye be san tena asem no so ansa na ochina e be tena so no ye no behia onyame moa wo menko Esther 2 minutes yen fa call ma Mary why ni that's it said de waka na ye be ni sa anya ba ye be PSD for mpanifo no bi se sia agona hono mo kra mo principal se on bibia se ka chire be boa me a no person be boa ye wo Sompa Nkomo iso panipa na wo school mu hono o so ye let o chira de na o ye pani bi me wi a me hu ka chire ni afre no ne de asem na to nanim se sei na ne mnante ne ba ko de ba na ye de ye ta asem entanipa ma Mary bonte wo baba you know say minim 17 years ni meboa akrane sisi wenya 18 last akrane nya 18 na je say sa case ni by about 17 years ni o ye o ma ho nye hwe da aha say die ni na den de onim sa ne ba o ya we say me ncha no be akrane nya be CCS na me call na ma mo frɛ me ni akrane se yenhia no ogi na okoye paternal test ekoye wie no results ne ba bra na mama hu bi utwaso no na o chine be say sa test ne de enye na ye onim
right from the beginning seneba na ways and means bia ode betete no ho afri na the American say teacher oya me co-teacher sa teacher for mema na omota atesa na say oya young teacher nanka onim hwe but 17 years ni de esese onim de kakra minim se bia waware no ompese bi kura wasa twa ntrokra a kire ne yere se oniba atmere pa chontron de ano de yenya ne nti anti bi anti nam de bi asoso ne bia na ompesa ne yire be se owoba anase bibia ti sa na ode hide enti kosise ye benya no na ye behu de ono all pa kire no se de ohene ni kan ye ntimi draw conclusion bia inti yam fancy here ya ohima se wabunsu ohini medasi bebre ohima idea say ayese teenage mother sa na so uyeji awde wo ye na bia ti wa hia wadamfo 93.1 ya menkao na sema okay mareho but edru baby na yese oye hu kwan no so osan betna afia after awo no osan yes obesan school but along the line after school no osan yirai so aware debi na waware eno nkyere se de wunim no esese wotokune o debi ye mistake Africa for ma dodo na ya a wiki ya say de waware ni ono so ye U10 asache say why you disappointed because wunim say wono na ama wanfa wa yi anya adwuma ento ato abebre na beba entimi nwia sign ko wachibiem ko chira de se ne ama foforo why Sister Niama for because every day is not Christmas. Sunny way here, no. Jenny sir, a bet to me as I see them. Nesia, over fine efa. Medium ye nipa be me prepare will be on microwave. I'm go to where I'm going to a nipa way say ya. Where ya, number 10. Edi akoho eti prepare yourself well nyese we die na bana ye ka no enu nti ono nko a wo no soso a wo we betu ya yesa timi die sa na me preparation tie eti hwe oni ama na hihye ni ye se de be ya abrabom na duru ba bi a wonto sini bebre na nyese me ma me ne papa ni ho enso nyame wo ho sa Paul tell sere wa ochina no pabrantem yenkwa asokore mampon yenkwa agona no Israel naka bema no wa akonya se okohwum na test ne ba ye na ye ne ba no ne fe ne se untimi mani mu fine fe de wo ne so test message eye SMS de when you test message asam no so we dey ajuro kwa ni mu mami me tiase but oba ye don no me patch what tiase oba ye don no untimi fa phone friend direct but test message de obetim de man apologize patch wo de fa apologize so phone so bro phone nye kola yes ye fa sa ye telephone ti on sire kakra apologize won te bro phone so po am panika udi jini so be energy udi jini so be energy etika be ma no omomodin na ka on start bibibi message kakra nka me oba so ogu ene won so onu no ba ne me oboabo no ba kura de emu oye kakra o china wadawruma eti ye wie ya bia sa production we me sole ya ye wan adwuma wadawruma e office 0554931931 0548931931 ye de ye solutions ye nua amalia bi odi kan ye ne story a ne ku a wawu adamfo ne dae no o se ne fridge asai eno na okwaje hu sika ya ikodi ni sabi mo fa nche me awie na ya maami bi afa ho ka no adwada oba presentation amaye hello onini memo obi jafuri na aha yo wa danfo coach me ka se Fred su do not matter about you yanko na onini pacho medical asiasie free brata Ghana for yen se me su bebre sa connection man free omu dunko fo bebre kwa onini omu kwa do che kwa da omu to omu na fi oda ebe na ode wako no Friday ebe to asunti me pese ebe kom bebre atan bebe fienti fate so yen hwe madam yi so no madam ya ono checheni aye ni sei no we dey me fana cho bebre no so me checheni enti we ya kai na ni se oboabo no bibia be to bro enti o kana go tani yam yeah that's it hello hello Udi baby akasefri. Hello. Hello, Udi baby akasefri.
Ebracha make a special achimodan. Achimodan bra no beso. Auntie Neighbor. Hey, sister Mayo, young quay. They say, Monji Sika, Cassia, and I'm from my girl, because I break 17 years and ye. Monji Sika Cassia, Yamun Famano. Yeah, that's it. Hello. Hello. Would you baby a cassa free? If I saw Mugasa 3 months on thing. Yo, young quay. If I saw Banasum, no, I will cry. Yes, go petty and you know, one in Catamai. Yeah, that's it. Yo, yeah, that's it. Hello. Teacher, no one idea. Yo. One idea. One more good teachers for my now is what SD for my. No, you know, to the Fanchen, Mommy and Fantan Copimochina. What ferry, Kafra. As you have what the attitude wanted to say. Mistake will get to a binaba, maybe I will prepare. A watching into watching. Oh, you be see a man one sensi. Then would worry everyone kruma. Say, I won't bet you book or the sabri one of phone. Hello. Hello. Hello, Uncle. And council. Will you be there? Ninya Bana Semino. Yeah, can you send me to so when you what you say, getting to 19 years. It is a 19 years, a pan of pet and son of Omo, a plan again by name. They not work on when you go pet and fair point. You saw me so good and Mussum Pin. When we get to tell about said an outcome or prepare no about Mr. Nonya with it. Let's say I'm could do school hold the animal bar and it won't take attendance from there. Now, but then I said 19 good years with my Yaka, I want to go watch radio school no more. So I don't know how. I don't know. Pokwa Brantwe. Soldier. Hello. That time ko cranky winky e kwa no. Hello. Hello. Udi baby akase free. Na mpata ya kama watu mikasafiri kofiasi. Me dase. Ka chire mu nyina be sa production. Saka chire oti agona. Me bru mi ryan ko. No question me. Ma na mo so mo pesa mo bobra, omo e na mo so. Fanya agent have been with your money so na agent na ye mon paye se nyamda bwana na overbid na say ono dia na Friday me pacho. Okay, and I think so many akwa no so we na won kra mo yi na de ka ko yi em pese how be the battery nyame se modern. Yo, yeah, that's it. Hello. Good afternoon. Afternoon, my dear. Didn't baby akasefri. Me kasafri akra Santa Maria. Yo, yanko papa. Ya friend of ne banana. Yo, nana. Na mo program na mo ye, my interesting mo pa. Yeah, that's na ya da mo sis. Na me sham no nyam kasi. Yo. Muntu Ghana mantie ene maba wa fo. Akwantu no. Said what you could now we would now not to the pram, mamma. You did that for so. You know, because I mean, here with him, I saw I will be used to our year a Juma Ganaga. Let's see, we see crying, you got 70,000. That your mark connection 700 million. 700 million. Hey, them with them, Yamino Casa. The year sorry, ma with the binti. Ubia, we Juma. Kafra, I bana teacher ni na yemi tam yemi na study. On kana kuma ntumi ye na akopɔ na di kwasi ape man. Dakope. E man obenu no. Dakope obenu no. Oba be pacho. Chankope na yere ba ndu enyi di. Chaka chama. Enu so ni dia na di e ta dia. E da masi le wade hia modin na program engineer na yin muntu mante ni mabawa fo wo ni ma de akoso na ntemu no. I don't know would be bring abano. Yo, yeah, that's what I remember. Hello. 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 Would you baby akase free? Richard Bafo. It's a minimum pa. Ewo agona no. Agona. Mom waye, esremo. Minimum pa. Yo. Mo fa na wo agona ho. Nanka wachina wadaro ma yemesi usuna ka kira ye. Ana. Jinaso me pick your number no ye be frɛ later. Why? Yeah, that's it. Baby. Hello.
Hello. Pachodin baby akase free. Pacho me kasa free Techimai. Emerita. Yo, Techimai fine. Techimai kenten. Yo, yan koma Emerita. Me pacho mo juma na mo ye ne de mani to ko de. Ya damas. Ye me ka me se. Be ma no on ti pa na adwene. Na wo mra na bo aba. Dia no wanye no ho bi na wasale a wonti me mani mu. Because dia mutini eduro na obese sana adwene. If any so what mo talia on fitine ho a enye no homework yi edamasi de. Hello. Hello. Ah, ezie for the woman to Saudi baby akase free. Pacho me de kwa samoa eke ya beta ni eja. Yo. Am kase free as much as you. Ya me se tukeni ni pa se apa ya apa share in the Bible and then I watching beg a can on little idea that one answer. It is friend when you it's true when you so you what much a fire the friend. I got the baby son walk I don't see you so one then give you a energy. Don't knock my past from a yeah, that's it. Hello. Hello. Udin baby akase free. Bacho me kase free adwuma me friend no duro. Eje duro yankoi. Bacho oba no a ode ne ba na ba ho se teacher ni bi aye ne sa no ono nti na me kase. Ye tie o. E kwa ya oba be ma na je oba na fa so ni do obu no kwase apa. Ow. Because so ko ye DNA test no. Ene se alpha na tsenka wa fa no ho di o. Isi eso so di afa. Nti si se die no wo ye. Yeah, that's it. Hello. Yo. Hello. Yeah. Pachodin baby akase free. Pacho me de Fidaus na kasa free of one day. Yo, Fidaus yango. Pacho de teacher di ni ni de wanya de. But ye be say wo be di etua mai na wo be to youth for the entire ban so for. Why? Yo. Yeah, that's it. Last caller. Hello. Hello, so mama. Yeah, Joe. Di baby akase free. But if definitely tennis. Yo. The mama you that's what my would be behind a certain no ma. Ono no ya wo no happy wetimi ni jimbi that no dia fa so ni tia dia se. Se ye ka yan ka bone fa so le no ho. Yes wo mo tete mo kama. Ye nim de to yesa. Aha nti oba na mbre na no ba bi am so ma ti ko pa ne de. O si den tam na ko ma ko yi ni tia to bi da mre ko so ko yi ni tia na so wa na bare gri e bia. Timbi so mama. Ya ba be de yeah, do afraid you made any see. Ma Mary, shadow for you, sorry. The address, the Chiabe Metia for Nina, Mechia, Edan Kroma, Sofo Zuawaji, almost all Holy Spirit Inspiration Clinic, almost all more beam, or Mutia pa, Mechia, Edumai for Nina, Yame and Camo. Pia, Obama. Oyini ne that's it. Me chia me papa SK Bonsu. Yo papa de ni din besa. Da be na bi hotel na no no. Enye du onya sheta. E be dru ha na ja aka kire me. Wa na wo koye MC na. Pia. Ana me chia na na pompos yo hene na na sei. Ana me chia me papa ke fam so. Yeah, be start program kra no fresh person who baby crowd be nya ti doctor be chia wo no yire nyina ene na na ajibi Ashton fo nyina ka je na na mpompo nsuo se mebre na yi krata ai obeje do me ne be koda na na beje do o so beba mate ebusuafo aha na bre no be maye kwan ma agudie mu fa beto aso onmonyamfo tofia kwa ene ye executive producer minister IBG oboadwuma ene buffalo ho ima wo ho Bowsy nukrenie abrante mu ntro na katuem adwuma wo ye no so Facebook no so wa me agibe bia nyame enhira no me am PSA ya Grace Mommy Water ono so eka ho eno be ye adwuma di kama enso de man na DJ Rocky die Rocky darling ena DJ wa hey me koni say flow Rocky
na mishra na rocky wonso wa bodwe se no rocky wusu koyi wa bodwe se no na wa konkomu ya ne abodwe se ne mfa kola are rocky the darling ono so beboy papa na ka se me ye presentation bi mamu me mamu ntoma bi na wo kina wo beba nti me de ate na a patient nso be saba Friday nti me de montoma ene gu eho no na ya he presentation no amam why onyame ensura mo papa se mo baaye na adwumedi no aye kama ye frame oyini ni na share taxi drivers eja benkoto kotroka ofadi jo ofa na ire ne men ni agro nyame hia no papa ata ene abusuafo a mo share taxi ranking nada onyame hia ma ponche medamase mo ana ise mini mo hweso wo kropone bo hyen kwa no so mene me ba ma adwoa mo de ye kona mo de ye ba onyame enhira mu nyina ye frame oyini ni amakrancha dazo a sofo ma me premain ni asante ma gimi atumi din foforo wo ba pa amisa ahohomo ne achiwade me na metira dwumadi epruti am gege mu ababa no me nsabo abudi abebe matenten ho fe oje adwai no de agudi mu sem papa nso abremu ye hia kyena na ye nto aso Sompa Nkomo jebe so se eye bola